Banang pynjanai shuh ya Rukom treikam batru ban iatai halor kimat banang kyntiew ya kam Dawai Kynbat tynrai mynta sngi kalai potrik urisau ka kynhun jong Bhoi traditional healers association kila pynlong da jingialang ka kyrpang ban phylliew jingmut kumno banang kyntiew ya kani kam bat ban Pynneh Pynsah ya ki Dawai Kynbat Khasi ya kani jingialang la pynlong hayeng dorbar hor kasnong paham sim Nongpoh ha kaba lawannya simenta da UMLA ka Nongpoh uba mineral bonds sim kum kongsan baru MDC ka Nongpoh uba balajit sim kum sumbut kongsan upa iem ka hima khat arlingdo upa EMW iem uba JD money president ka association na lord kiwe lemba kani jingialang ba kyrpang la iatai halor shibun kimat treikam kibadon ya jing angnut ban Pynneh Pynsah ya ka Rukom sumar tynrai badru ban Pynneh Pynsah ya ki Dawai Kynbat Khasi kibalayo na ki khlau ki petam kibadon ha ki khlau jong ka Bhoi deswing Rbtha ka khlau ban kyntiew ya kini ki Dawai Khasi ki Dawai Kynbat kangidon kani ke jela kani distrik ke Bhoi ka association ke jongki impet ke kerteng Bhoi traditional healers association kani ke tynrai kani kamut pa kini nong sumar Dawai Kynbat Khasi ki badan opok Bhoi lemba kani association ke jongki ngatrai suka jingmut namni association ban supenrap dia bagi Khasi ngai thok kerja tolong bukan kam semua jan semua badan jadi sutrai bangsa kan itu penerap lang hangnya halor ini kerteng di association di Bangladesh nah kalian jom ke sorkar jela pak ke sorkar kami yang sedang suara ini ngarap di sorkar ke daerah Kidon kini di departemen di bagi lagu kyrpang nah kalian jom ke sorkar pedeng Pak kalian ke sorkar jela kadon kani kami state medicinal plan board hapo sorkar jela ini hapo kadi pek mi jong ke forest department agi distrik de lemba ini di hapo medicinal forest officer jong ke social forestry iba pek iba mi na kabenta ini ke kam di kani ke board kadon hapo ke jela ini sila ibentuk RiKhasi kadon di bentuk training kita di balungba jong ni kebut kepada naga jela ke jungi pada kepada treikam hapo yang distrik lokal. Nama kata ka pendap yang ada ka mensim jong jing dokumen ka bakrau. Ya ka mensim jong ka jing kli jong jingialang jong kani ka Bhoi traditional healer association. Agak tu por ka bangia sut ya sure yang kani kerteng. Ngala jingmut ya inong kipkam rangkat bati ke badan untuk kopor bagi dia ban register mau kloi ya kan association nang ba nakalian jong ka sorkar nakalian ke district council kala ban itu no EP tiklau kita baru kamerem tu pedo ni halasisan bangsa pertama